FIR an thelu le to ani engwangin nge kan ti chuanin medical certificate lem manga NHM noya ha doctor an lak awangin FIR an thelu ole news dot le chuanin thu dik zik kluak soilo kan chief minister hi Congress lampang hian in an ron pu le tlat maya tun lai chu Congress ho hi an ron in lar na sang reng khop me kan riek bokanga ti chuanin doctor ten stroke tam chan chu zuk le muam ti an tam wang an tia hi in oidu emo oidu lo emo ami thiam zok ten zuk le muam ti an tam wang ti chuan ti an tam ani mai chuan stroke om ti na ni mai chief minister hluin puzoram thangan zai to ka he kan riek anga ti chuan in hei puri chi apo zuk thu ve wang maya eng tak zuk soyang mo kan riek don nia ti chuan in football kai hnoi awangin CYL le tangin ani hnuk dok top mai ani hei po hi kan riek thei chin kan riek ang pasabera chuanin medical certificate lem wangin FIR an thelu tange nge ni na lang ani health department chuan dental surgeon document lem manga national health mission waya thok Christina Lal Chazwali din tharveng aizo lakah FIR an thelu to atiani bengwarna.com hianin aron ziaka bengwarna thu don danin he thil thleng hi health department chuan angai serious le a ngoi bo pui chi a angai lo Christina lakah FIR thelu tur hian boipui ngai angte an boipui felzo nuwa tun nai khan aizol SP hena FIR an thelut mani loka an la thelu lowang khanin news an ron ziaka ti chonin bengwarna.com hian an thelu to angin ron ziak ta ni heti lai hian aizol SP hian FIR azia lu thailo awangin aizol police station a an thon chonga anni hian thu boi ziak lutin an chui zuyang talan to angin MZP chuan NHM noya February ni somni pathum sangni somni palia dental surgeon lak zinga document lem mang anom ti hria in health minister hena mala turin an nge nani Christina Lal Chazwali hian June ninga sangni somni pali khan NHM a banna a theluta atuka aban na hi pomsak ngal ani aban ma hian konpui PHC a thoklai ni a chumi ma chuan thenjol PHC a alo thok to bok thain ani khakha health department lam ina ma an lak na ni a bengwarna.com ina aron tarlan ani hey vaira ma te po hianin Dr. Lem mo hey anom thina ni amaro chu Dr. Lem te hi sarkara an lu ang news hi chu shiat ala ni vak lowin ka hria lo om palpo ni se a common lo hleang ama ero chu common deuh chu Dr. Lem private clinic athok emo private clinic lo ran ve ringot ang chi hi chu vai hawa po hianin soitu hian om nel nuala ama ero chu certificate lem manga Dr. Lem hetianga sarkar hnuaya an han lu tamei hi chu amak ve deuh hleka tin khati hun laia candidate tam tak khami dental surgeon post lo deal tu te zi nga po khanin hethila wang hianin na hmulo te po kha pani khate po chu anom ve mai thei ani khangting te po kha an din mun tur han ngai to kha chuanin an khongai thla ka tu nuwa chuanin hetiang thil hi chu Mizorama chuanin thengle to lo se adum hle mai ti kha ka reaction ani medical certificate lem wangin FIR an thelu tani social media te achak to si a chu wang chuanin film khura thakop mai nursing zir dutan entrance test ngailo direct admission mi pale mei cheta na ti theye Vatsali Institute of Nursing and Paramedical Sciences Ranchi Jharkhand State ami hi nursing zirna institute thar state sarkar approved thlap ania CFI mission ta ani institute thar ani awangin entrance test pek angai lawa direct admission ati thayani government hospital nena intaya pani awangin practical tina tan sarkar hospital an mang theivek don bok ani Shillong lama po Vatsali Nursing Institution waya hian GNM zirna aoma mase Shillong ami hi chu kumina tan seat a full tori ani tin na kumatangin BSc nursing a zir theito don boka Shillonga an institute po hi a feedback a thae mema student ten an zirna a than ti in zirlai nu le pate po an lom hle ani Vatsalia Institute te hi an state omna nursing council te hriat pui ni in state sarkar approved thlap ani shatiang dutan number talana khian biak thei ani inva biak huna Hmar channel nursing zirna advertisement kalo hua invati don nia le news dot le ason in thu dik zi kluak lo soya kan chief minister an pu le top mai ni congress lampang hian tunai chu congress hian in boruak an ron nei tlat mai an boruak ron nei dan hi mi pui te ei zong e lo zong po ka hre thiam chi lawa MPCC vigilance sel chuan in July ni som ni paruk sang ni som ni pali khan hian voina ni cho
Aizol Press Club press conference an neya CBI na general consent pek chungchanga thudik zik tluak lowa chief thudik zik tluak soilowa chief minister pulal du amachu anpu ani MPCC Congress vigilance sale ho tu te chuanin hemi vigilance sale ho tu te ti ania heta thalak kan en hianin alaya thuwa atu soitu ber ni o malanga thalak an ron tar lana hi chuanin punun moi chuango tho hi nia ani hi a all round khop mai te ha kan ria kange poni se kan chief minister in CBI hena ramdan tharin aphut ang thlapin general consent kan pe tia a soi chu thudik zi kluak lawan I thu soin Mizoram mi puiteri rusuai sual tumna a omni in kan ria an ron tia Mizoram mi puiten thudik pum hlum an ria theinan ti in press conference kan neita ani chief minister le ZPM sarkar soisel ngor hi kan tumani lo ama ero chu mi puiten thudik an ria theinana kepen hi kan ti tur le mo phurna nia kan ngai an tiani kan chief minister in ramdan tharin aphut ati chu Indian Penal Code 1860 thak 2 BNS 2023 nia alan thu soin Congress vigilance sale ho tu te chuan CBI consent pek chungchanga he dan thar hian engma phuta nei lo ti in CBI director in state tin ten hena lekha athon dungzuya ZPM sarkar in consent remti na thar an pek July ni khat sanghi somni palia Mizoram Gazette notification a an chua a po khan he dan thar hi soilan ani mi alo thua soyani Congress vigilance sale ho tu te soidanin Indian Penal Code 1860 thak 2 dan thar BNS 2023 hi July ni khat sanghi somni palia tanga man tran ani tak awanga Section 3 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 nuaya notification thar chu ngai chu Ministry of Personnel Public Grievances and Pension Government of India New Delhi chuan June ni som pariat sanghi somni pali khan an chu fel diam to State sarkar tan athara notification chu angai lo hei wang hi aninge yang CBI hena phalna an pek thar July ni khat sanghi somni pali gazette notification apo he dan thar hi soilan ani mi chuang lo CBI hena phalna consent pek chungchang a hian general consent nge ani partial consent ti ai poimo jok chu phalna consent pek hian enge a huam ti hiani an ron ti ni heta an chu a fel dei to a state sarkar tan athar notification chu angai lo ron ti hi kathil she dan ne inang lo ke pok lo she dan kha chuanin CBI director in heta Mizoram chief secretary Mrs Renu Sharma mi kha aming kha soisol chuanin milo she thiamula comment section a lo ti dikula khamin hena khanin lekha ron thon ani heti hi notification in chu turani angkhanin aron thon tlet khanin ke chu ka hriat dan ania amai ro chu hei aron soyang hianin sei sarkar ta na athara notification chuangai lo ron tia nge om ji po so to lo we kan thil hriat te hi lo inang lo nge ni nge kan chief minister in kumsang ni somni pathum MLA election campaign naya CBI ne na general consent pek atiam thin le sarkar thar pian nuwa Mizoram Legislative Assembly session masaber ne ilai December ni som pali sang ni somni pathuma soi kan sarkar kalta khan lok ayukta in CBI ne na pek arot pathum lai kan sarkar a thelu kan sarkar in alodang chata pek aphal lawani kha keini ro chuan general consent kan pedona engma phalna mindil angai don lo an kuta thulu chu an investigate mai don ani atia general consent asoile tuna general consent kan pe ti sia July ni khat sanghi somni pali gazette notification an chua Mizoram sarkar noya public servant te CBI in an chui mai in state sarkar phalna zia kalak masak phot turani antile si hi a in kalin chun le zanang ani antiani hemi takhi chu a in kal vedewa in kal thuwa chuan mase ZPM legal cell te pokhanin an ron soi chiang le viawa Mizoram sarkar chu adin na nga ya ading don ani state sarkar mi le sa te chui ngai po ni se Mizoram sarkar hi anung tol karing lo tiang zong khanin an press conference akhin an akhan an soi ani chu wang chuanin tuna po high court in thuwa pe kangin CBI te hi Mizorama kilam khachak lam tanga kuwa smuggling chui turat ti khan nia chu wang chuan CBI hi Mizoram a local po ni se Mizoram sarkar chuanin general consent pek atul na chuanin alo pe mai na rin oma tin ZPM kai shruai Mizoram sarkar noya tlema ZPM party mi le sa deu lakah general consent apengam don nge don lo chu hei hi chu tuna lo soilok thei ani lowa huna lo kalanga a hriat mai don ani chu wang chuanin tuna lo khel chiam hi
a zia lu tukin ka shelawa nimina MPF ho tu ten tun hnaya social media a ZPM kai shoi Mizoram sarkar an beina tam tak hi chu thutling lo thu bel chian do lu tuk lo atam thu an soya chu wang chuan in hetianga congress lampang poina an ron CBI chungchang an ron be non le na hi khatiang zo pok hanin angai pol kha chu an lo om le mai thei ani ZPM ten CBI hina general consent kan pe an ti le MNF sarkar kalta in partial consent an pe khan danglam na pakhat ma anei lo hemi hi soyan tam khop maya adik nge dik lo ke chon in ka hrelawa soi to ang khanin huna lo kalanga consent pe ka ngai huna a hre thiam om mai do ani ZPM party mi le sa lo laka consent pe ka ngai chuanin le ZPM party mi le sa emo kai noi deu hleka kai noi deu hlek la consent pe ka ngai khan khati huna khanin general consent ani tak tak nge ni tak tak lo chu a chiang mai do ani ka soi tum tak chu tuna lo soi lok vak hi omzi om lo ka ti na ni nakida a chiang chho mayang kum nga nu vela phei chonin a chiang kuar to mayang an soyang khan anom lo emo an soyang kha alo ni tak tak lo mole kha kha ani mai do na chu wanga hetia lo soi lok vak hi ke chonin om zia om vak ka ti lawa chu chu ka reaction ani to dikzi klok lo manga mi puiri ru kai shuai tum hi bansan tu ra chief minister ngenin congress vigilance sale ho tu de chuan mi puiten thu dik an hriat theinan ZPM party a he thila hriat na nei tha berber tenen mi pui ma soi ho na nei tha kan ti he hi apui ngotang zone te LPS ate han life le se congress MNF te han PC party BJP ZPM thu ho se han soi ho se debate nei se ngai nom viau ang he thil hi chu chumi atan chuanin ZPM hi kan nge nin kan som ani tin an som na an pom ngei an be sei thu an soi ani ZPM lamin hi tianga an som na hi an lo pom ngam don lo em hunin a hril don ama ro chu hemi hi an som na hi an pom ani ve chuanin boruak hi hot viewang ti chuanin hei medical dam doin doctor ten stroke tam chan zuk le muam tian tam wang an tia hei hi a oi lo pol po in lo om le mai the ma se ke chu ko oi zong ania chan chu zuk le muam hi a thalawa ti hi thalawa thil tha thlen lawa poisa ti heka hrisel na ti taniama tin nat na hi thok le khata ron thlen lo po ni se nakina nat na kan nei thei tur angchi te kha a hun lo dewa mo kan nei thut thei ani tin nana kan nei mia lo tur te kha hengzu le muam kan ti awang hianin he ta kan taksa chung sel chunga dei a molecular level mo khatia hanin thil tam takha thlenga nga chuanin tumlo deuh khan le pathian poina kantana arem rot ni mia lo ke manina kan du thlanna awang khan tu lo dewa zukle muam kan ti na salu to ka wang hanin har sanna tam tak kanin siam chop the ani hemi hi chu soizaw vak po ngai lo ama ro chu karon riek chak shrim shima karon riek ani ti chon he kan chief minister luin zai tok tlet meya puzoram thanga he wheelchair a annora khoi thak om khop ma ani po hi han riek vak tur ka nei lawa ama ro chu mihring ve thawania ngei deuh kha inom ti ka hria tan deuh inom ti po ka hria ama ro chu tuna ka video lo entu te hi mihring thawin nia puzoram thanga po mihring thawania chuwang chuanin hetianga zai tok hi adam chualea a zai enge ma ason chak theina turin du sakna ka hlan khami ha ka reaction ani abak soizui vak po ka tumlo MNF ti wanga wangeya wahuat tur po kha ani san chuang lowin ka hria social media hianin an beina sa thina khami ha ka reaction chu ni ole news do le kal leang Mizoram mamo thlen top maya puri chi hen eng mamo enge mamo te a thlen te chu in lo react do ni la Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu Kinjarapu mingchu vamak vatro Rama te mengo minister hi ol samber office a muwa Mizoram mamo athena ni puri chi chuan in Mizoram airport pakhat chi a oma wanga indai lo na ana sat thule Mizoram hun sang sang atanga apan na konga har satna an to thu soya abikin Mizoram chim lama airport siam chu atul thule amun mavel po engmo chen malak na aom to ti civil aviation minister puram hi a shelani puram ma amu ma engya mun ma hi omje
vai le bizo tong hi ain pola helai ta ki hriat thiam hara amun ma ngai poimo thu lok saba pura ma hianin amun ma ngai poimo thu purchi hi alo shilani airport mun tur hi awm theido ni chuanin malaka in huam thu asayani purichi chuan manipur boya wanga tlang mi ten imphal airport an kal thei tak lo awanga lengpui airport thlona indai lo na sathu soin thlona service tamzo ko om theinan malak sakturin civil aviation minister pura ma hi angen ngalani kha ani top mai athungen chu hemi chu thlona lampang ani nakina athil mamo thlendang te pokan riek zelang news do le chonin football kai hnoya wanga awangin CYL atangin ani nuk dok top mai hemi hi hey football chu kan hriat thewangin game ania chak chang awma chaklo chang awma ni basketball te volleyball te cricket te mobile games te pon vek tho chak chang awma chaklo chang awma ni chak chuan anuama chaklo chuan rilru te po na thina ego te po heart thina tha te po na thina referee te po hi fair lawang de win mol thina ni nipo ni se hemi YLA atanga anin nuk dok ti vel hi chu ka riek don lawa karon riek du bera chu chan ulutuk hi ashe om mo chan jong kan epon chan ulutuk hi shem politics ha po ni tho mania euro a po ni tho chan jong le chonin chan ulutuk hi shem ti te me ha karon riek don ni achan chu party phani alawing khelta football ni mo politics ani mo eng sports a po chan jong te chu nei turania amai ro chu chan jong te kan chan luat a khanin mani kha ain ti shem pha thei ni kami de ha karon riek dei ni hemi CYL atangin anin nuk dok te hi chu ke chan sensitive ka te chu wan chong ka zuk riek don lo he thil hi chu an mani he lampanga englo thil ron chu tu te po khanin YouTube channel trend khat ming khan ron tar lang heng he ya thu dik tok lo puang a han an ron pu tlet mai ani chu wan chuanin he thil hi chu sensitive ka te ka riek vak lowanga nakina thu chiang jok te om chonin kan la riek don ya oi khati zong khatun tuma kan riek thei te chu ni ya medical certificate lem wangin FIR an thelu to a chuanin thu dik zik luak soilowa kan chief minister hi congress lampangin an puwa ti chuanin zuk le muam ti an tama wangin doctor ten stroke atam an ti ni ti chuanin kan chief minister lui pu zoram thanga po in zeya a in zeina te ma son zela alo dam chu a hrisel taka awm le wat theina turin du sakna kan channel kal tangin kan hlan ani ole video le kan in mole theu don nursing zir dutan entrance test ngailo direct admission mi pale mei cheta na ti theye Vatsali Institute of Nursing and Paramedical Sciences Ranchi Jharkhand State ami hi nursing zirna institute thar state sarkar approved lap ania CFI mission ta ani institute thar ania wangin entrance test pek angai lawa direct admission ati thayani government hospital nena intaya pania wangin practical tina tan sarkar hospital an mang theivek don bok ani Shillong lama po Vatsali Nursing Institution waya hian GNM zirna awma mase Shillong ami hi chu kumina tan seat a full tori ani tin na kumatangin BSc nursing azir theito don boka Shillonga an institute po hi a feedback a thae mema student ten an zirna a than ti in zirlai nu le pate po an lom hle ani Vatsalia Institute hi an state omna nursing council te hriat puini in state sarkar approved thap ani shatiang dutan number tala na khian biak thei ani inva biak huna Jazers channel nursing zirna advertisement kalong hua invati don nia